Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye itangazo rinenga zimwe mu ntenge zigaragaje mu rubanza rwa Paul Rusesabagina. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika rirasaba u Rwanda kugerageza kuzishyira ku ruhande haba muri uru rubanza no mu zindi zizaba. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aratubwira ibindi bikubiye muri iryo tangazo. Ibi bikubiye mu itangazo ry'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ned Price, yashyize ku karubanda urubanza rwa Rusesabagina rukimara gusomwa. Aragira ati amakuru yuko habuze umucyo muri uru rubanza ateye kwibaza ku kuri kw'igihano yakatiwe. Ati ntitwahwemye kumvikanisha ko amategeko arengera Rusesabagina agomba kubahirizwa. Ntitwahwemye kugaragaza impungenge zacu ko bidakorwa dukurikije ibyo u Rwanda rwiyemeje mu rwego mpuzamahanga. Dufite impungenge kubera ko Rusesabagina yangiwe abavoka be rugikubita n'ibanga rigendana nabo, yangiwe uburenganzira bwo kubona inyandiko zikomeye zo muri dosiye ye. Muri iri tangazo, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arakomeza ati dukomeje guverinoma y'u Rwanda gusuzuma neza ibi byose kugira ngo bitazasubira ukundi. Urakoze Thomas Kamirindi. Ikindi gihugu cyagaragaje ko kitishimiye imikirize y'urubanza rwa Paul Rusesabagina no Bubiligi asanzwe abereye umuturage. Mu itangazo, Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sophie Wilms nawe yagaragaje ko batewe impungenge n'uburyo urubanza rwa Rusesabagina rwaburanishijwe, nubwo Ububiligi bwakomeje kugaragariza u Rwanda impungenge bwari bufite. Minisitiri Wilms akavuga ko urwo rubanza rutabaye mu mucyo, cyane ko ngo uburenganzira bwa Rusesabagina bwo kugira abamwunganira butubahirijwe uko bikwiye. Akavuga ko ibyo n'ibindi byirengagijwe birimo ko umuntu wese ari umwere imbere y'amategeko mbere y'uko urukiko rumukatira, bigaragaza ko urwo rubanza rutabaye mu mucyo. Asoza agaragaza ko izo mpungenge z'Ububiligi azongera kuzigaragariza Minisitiri w'u Rwanda Vincent Biruta ubwo bazaba bari mu nama y'umuryango w'abibumbye i New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibyo byavuzwe na Minisitiri Wilms w'Ububiligi, u Rwanda narwo rwahise rusohora itangazo rivuga ko ibyatangajwe n'Ububiligi bigaragaza ugusuzugura inzego z'ubutabera bw'u Rwanda, nubwo hari inzego z'icyo gihugu zagize uruhare mu gutanga amakuru n'ibimenyetso muri urwo rubanza. Rwavuze ko kubera iyo mpamvu inama yo ku rwego rw'abaminisitiri yari guhuza ibyo bihugu byombi i New York, u Rwanda rutazayitabira. Tukiri ku makuru ajyanye n'ikatirwa rya Paul Rusesabagina, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International nawo wasohoye itangazo rivuga ko urwo rubanza rutakurikije amategeko y'imiburanishirize. Mugenzi wacu Aloys Bigirimana yari dusomeye. Amnesty International ivuga ko habaye kurenga ku mategeko akatari gake imbere y'isomwa ry'ingingo yafashwe n'ubucamanza yo gukatira Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda igifungo cy'imyaka 25. Amnesty ivuga ko yihweje isanga harabaye ukutubahiriza ibijyanye n'umuco kuri icyo kibazo, harimo n'uburyo Rusesabagina yafashwe agatwarwa mu Rwanda hatisunzwe amategeko, ukunyuruzwa hamwe no gufungwa agishikanywa mu Rwanda. Sarah Jackson, icegera cy'umuyobozi wa Amnesty International mu ntara ya Afurika y'ubuseruko, ihembe rya Afurika hamwe n'ibiyaga binini, avuga ko uku gukora ibi byose bidaciye mu muco bibwirizwa guhindurwa. Yavuze kandi ko abishwe n'abacitse ku icumu mu bitero byegekwa k'umuhari FLN ibyo Rusesabagina n'abandi bagirizwa kugiramwo uruhara nabo nyene bakwiye guhabwa ubutungane. Amnesty International iravuga kandi ibindi byarenzwe ko mu gukurikiza urubanza ruciye mu muco. Ivyo ngo ni nko kwima Rusesabagina uburenganzira bwo kwitiramwo umushingwamanza amuburanira. Harimo kandi nuko abategetsi b'ibohero bamwimye dosiye zirimwo ibyo yagirizwa, kw'ivyo byari bihagije kugira ntafungwe atakiramwagira.
tukivuga ku rubanza n'imyanzuro urukiko rwafashe nyuma yo guhamya ibyaha Paul Rusesabagina birimo n'ibyiterabwoba agakatirwa gufungwa imyaka 25, mugenzi wacu Timishimwe yavuganye na Roger Rusesabagina umuhungu wa Paul Rusesabagina amubaza uko bakiriye imyanzuro y'urukiko. Igifungo ntabwo cyadutangaje, twari tukiteguye nkuko tumaze igihe tubivuga. Urubanza rwaciwe kera, igifungo bagikase imyaka 15 cyangwa 20, nta cyadutangaje muri byo. Nk'umuryango hari ikintu mwumva mugiye gukora nyuma yaho? Turacyabitekereza, numva ni natwe ni byabaye kuba bikonfirme uyu munsi, ariko kandi nabyo dukeneye no kugira ngo tuvugane na papa natwe nawe twumve icyo abivugaho, kuko ntabwo yari ari hariya mu rukiko, yari muri gereza. Ubyago bavuze kumugezaho nyine imyanzuro y'uyu munsi, noneho uko tuvugana nimwe mu cyumweru kwa gatanu ari bwamuha iminota yo gutelefona, bare tumarana no kuvugana nawe, noneho tuzareba icyo nawe yumva yashaka, ko numva ko nawe niwe nubwo ari hariya muri gereza, ariko ni urubanza rwe nagomba kugicara bivuga ko tugiye icyo tugese. Mukanya waruvuze ko urubanza rwaciwe kera, mu gihe uyu munsi ari bwo urukiko rwasomye imyanzuro yarwo, aho rwavuze ko rudashobora no kugabanya igihano cy'imyaka 25 rwamukatiye kuko yikuye mu rubanza ku buryo yashoboraga no kuba yahabwa igihano gito. Ibi ngibi urabivuga iki? Ibi ni ikinamico ya leta y'u Rwanda. Urabona ko abacamanza baramukatiye, bamusabye ko bamukatiye imyaka 74, niba nibyibuka neza. Urukiko rumukatiye 25 uyu munsi kugira ngo berekane ko hajeho ikintu gisa nk'ubutabera, ariko mu by'ukuri imyaka 25 muri gereza mu Rwanda ku muntu ufite uburwayi udashobora kugira access ku muganga w'imyaka 67 ntawe gitanira n'imyaka 74 cyangwa 200 cyangwa igihumbi. Ntacyo ni ikinamico. Ntabwo nta muntu muri gereza y'u Rwanda uraba kugira 92 cyane ko ufite nazo by'uburwayi. Uratekereza ko umubyeyi wanyu Paul Rusesabagina aza kwakira icyemezo cy'urukiko gute? Nawe yarabyiteguye, nta butabera n'undi yarategereje, ntabwo biri bumutungure kuko iyo barivuga ati wenda nagiye mu rukiko ndaburana, kandi ko ari abacamanza bigenga bashobora mu butabera, nawe aba akaravuga ati reka ndebe ko noneho urubanza rutsinze. Ariko urubanza nyine udashobora no kuburana, ntabwo n'umbona bitari umutungure, ariko arabizi ko natwe tuzakora uko dushoboye kugeza avuye hariya. Mwiteguye gukora iki? Nitumara kuganira nawe buriya nawe tuzareba ibyo tugira, ariko ntabwo tuzahagarara gukomeza kumuvuganira, haba hano muri media za hano mu mahanga, haba mu mayama leta afasha u Rwanda, ntabwo tuzahagarika kumuvuganira, kandi nabyo twizere ko bizagira akamaro. Niba numvise neza, ni ukuvuga ko mugomba kujuririra rero imyanzuro y'urukiko. Kwitegura cyangwa kutitegura byo, izo option zose ari option yo kujurira hari, kandi nabyo ariko byose bigomba kubona twaganiriye nawe, kandi urumva ko kuba tudashaka kumuvugisha ubu ngubu kugeza kuwa gatanu w'iki cyumweru, ubwo nawe tuzambaza twumve nawe icyo abivugaho, ubwo n'urubanza rwe tumaze kumutega amatwi mbere kugira ngo dufate umwanzuro. Ariko nashaka ko tuzarujurira, nabona kandi nkuko tubikira ko nta butabera n'undi byazabona, byose ni strategy z'abantu kuganira nawe mbere kugira ngo tugire icyo dukora. Uvuze ko munyine muzajurira kandi ntabwo mwemera ko hari ubutabera azahabwa, ntabwo byaba ari nko guta igihe? Nicyo gituma tugomba kuganira nawe akareba icyo ushaka kujurira kubera impamvu zitandukanye, ariko byose ni ukubanza tukabiganaho tukareba icyo inama yatugira nawe nuko. Roger Rusesabagina umuhungu wa Paul Rusesabagina, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakunze gukora ingendo mu Burundi barinubira uburyo bakomeje gusabwa kwishyura amadolari 30 yo kwipimisha COVID-19 ku mupaka wa Gatumba, kandi leta y'u Burundi yarasohoye amabwiriza agabanya ayo mafaranga akajya ku madolari 15 ku banyamahanga bakoresha imipaka yo ku butaka no mu mazi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vidaste Ngabo muri Kivu y'Epfo. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, hagati y'umupaka wa Kavimvira n'uwa Gatumba hiriwe yicaye bamwe mu baturage b'abakongomani barimo bashaka uburyo bajya mu gihugu cy'u Burundi, ariko bageze ku mupaka wa Gatumba basabwa kwishura amafaranga angana n'idolari 30 abanyamahanga bari basanzwe bishura uko binjiye i Burundi banyuze kuri uyu mupaka uri mu birometero 7 n'umujyi wa Uvira. Aya mafaranga abo baturage bari gusabwa atandukanye n'itangazo rya Minisiteri y'Imari iy'ubuzima ndetse na Minisiteri y'Umutekano yo mu gihugu cy'u Burundi yashizeho umukono tariki ya 17 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2021 rivuga yuko umugenzi w'umunyamahanga uzakoresha umupaka wo ku butaka
n'uwo mu mazi azajya yishura idolari 15 naho umurundi we yishura 15,000 by'amarundi. Mutebutsi David twahuriye nawe kuri uyu mupaka wa Gatumba ategereje yuko leta y'u Burundi yabagabanyiriza amafaranga y'igipimo cya COVID-19 kugira ngo bambuke baje Bujumbura. Naningiye ku Bujumbura ariko sitse kuri frontiere nsanga bazamuye igiciro kandi ejo bundi batubwiye ko ari $15 none zamutse bigiye muri $30 kandi kuko byari bisanzwe. Bari bavuze ko a partir ya $15 bashobora kwambuka kandi babikoze kwa none bahise bavuga ngo kandi ngo baradugije kandi igiciro. Turabasaba kuko bo punguza igiciro kuko bakongomani bo ni $5. Turabasanga kuko nabo bogendera mu giciro cyo kimwe nico muri Kongo bariko bagenderaho. Amisi Fisto nawe twamusanza kuri uyu mupaka ari kumwe n'abandi bagenzi benshi babuze yo bakira nayo bamira bitewe nuko bari gusabwa $30 kugira ngo bapimwe COVID-19 kandi bari bazi yuko ari $15. Utafite transport zishobora kuja mu Burundi kubera igihugu cy'u Burundi gifite amadecision cyangwa ni ingeso mbi kubera bavuganye 15 grandezero me shika mu gatondo abakongo bashobora kujabuka benshi mu Burundi me abarundi barendetse eba utafite transport zishobora kujabuka ebo kubakongoma naho antuka babonye ibi bintu ndibibaho mu butwari bw'u Burundi antuka barafite decision mbi cyane. Turasaba ko igihugu cy'uko kigenda kivuga n'abarundi ibeye i-covid imanuke gushika $5 ku desimene. Kubera iki kibazo cy'aya mafaranga ari gusabwa abo baturage b'abakongomani kandi bari bazi ko yagabanyijwe, cyagurukije umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato aza kubonana n'umuyobozi w'umupaka wa Gatumba, aho uwo muyobozi yabwiye meya w'umujyi wa Uvira ko nta baruwa bari babona yo kubasaba yuko bagabanya amafaranga y'igipimo cya corona akava ku $30 akajya ku $15. Nubwo aya mafaranga ataragabanywa uyu munsi, bamwe mu baturage bari Uvira basanga leta y'u Burundi iyashyize ku $15 yabibafashije, kuko kuva aho bakinguriye imiryango ya frontiere bagashira test ya covid kuri $10, twebwe nk'abantu bakorera hano Uvira bakaba bafite ingo hari Bujumbura zari zatugoye cyane kuko twakarikira ku kwezi dukoresha environ $130 ku kwezi, kuko ni $120 mu Burundi, ni $10 muri Kongo mu mayingane mu kwezi kumwe. Urumva aya mafaranga ari menshi agiye kuba réduit à moitié. Mwomenya yuko nyuma yaho leta y'u Burundi isohora itangazo ryo kugabanya amafaranga y'igipimo cya corona akajya ku $15, bamwe mu banyapolitike barimo abadepite, guverineri w'intara Kivu y'Epfo ndetse n'abagize société civile ku mbuga nkoranyambaga biyitirira ko aribo bakoze ubuvugizi kugira ngo ayo mafaranga agabanuke.